Pemirsa penglipuran Village Festival Pacang Buali Kemargiang Warsane Mangkin. Yening ketahnyane kelaksanayang bulan Desember Warsane Mangkin digelisang inggih punika kemargiang ring bulan Juli. General Manager Desa Wisata Penglipuran Iwayan Sumiarso Mausang sanengawinang digelisnyani pemargin Penglipuran Village Festival inggih punika sangkaning pengraosasi. Katahnyane ring bulan Desember pengraosasi sabe kekantenang ageng. Mangdani samian edan festival sida memargi antar punika mawinan galahe digelisang dados bulan Juli. Tetimbang sanilianan sangkaning bulan Juli pindah ke puncak musim liburan wisatawan sane rauh ke penglipuran. Ritat kala melancaran ring bulan Juli wisatawan sida ngaksiang atraksi-atraksi sane kasuguhang ring festival. Penglipuran Village Festival kerencana yang memargi ngawit tanggal 4 kantos tanggal 7 Juli warsa kali tali 4 likur. Festival Warsane Mangkin magenah ring ajang pura penataran penglipuran miwah ring parkiran 3 desa wisata irike. Ring acara pamungka festival sane Pacang Kemargiang, Pacang Kasugohang sesolahan joget bumbung kolosal antuk nyarengang penyatusan siswa SMP ring Bangli. Festival taler medaging lomba skadi lomba belaganjur, lomba rangde miwah lomba barista. Festival kamriahang musik pelipur lara tur sane Raja Kemargiang nyabran warse inggih punika magibung. Penglipuran Village Festival selami puniki Raja Kemargiang pindah ke jalaran komunikasi tur promosi sahiburan majang pengunjung miwah krama lokal. Lianan punika tatujuannyane antuk meraksa keberlanjutan penglipuran inggian saking baga palemahan budaya saha ekonomi. Festival taler anggen selah majang yuanane ma inovasi tur Cina rasa angayu bagia majang krama ring penglipuran. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.